Uba Meral Bonds MLA kanong po, hindi kasngi ka arpo artrik ujelew. Ulalej ban play pajbae kedukan kabadi kedokha ki baim, kabadan na po kasnong maudiang kabelaseng dak armut ki samla na kasnong yaw maulong. Kibala tip kerteng kum u aristun rendong sngi bot usamla Emilius Mayong. Kate kedukan kabadi kedokha kadai kibala tip kerteng kum kali dokha. Hakaba kite ki samla ki lala ban penyat yaw mentala katu kan ne benai Bat kajing don jong kate ka jakadi dokha, kabaki la buru ye bonjat ki jat dokha, bagi pajba kin yo ban thiet kat kabaki kwa ne mon. Amtang baka yarab iti ki arngut ki samla, ndre ka yarab ru kamtam itu ki bre ku em da kabari dokha. Kalong ru ko bas ngot tanat bantep baka dor jong kiti ki dokha kam da ya per bat ka dor ka bade yo. Naka ka balai ha kate ka dukan de dokha, lalap bagi ti ki samla ki lala bande de ki dokha ki ba ya ka baki lalet bantong ne ki pung ki bron hajan ka than nong po bat ki wei. Nang tapar ki sabo ak te jaka nakabenta ban yo de ki dokha ba shiki pajba ki bas ngotanat ban pam dokha lingbagan ni ka kam jo gini ki samla kala longru ka jing mentoy yakin nongrap ke ba jakpo da ka bari dokha ha ka ba ki ne ki samla ki lairap ban penya yo ki jaj dokha ba per nalor ki nong mikmat pajba la don langru ki officer na katanat fishery lembat ki wei ki rong ba jong ka than Namar bangi ba hapo sunong jini hapo kadong jini ibun ki jaka hakaba ki ngambut perseng ki week business ki ladon business mo dengan lek sa katay sing akan dukan sing dari sa dukan ration ladon dukan ration dia gaji kendu jenga samla stone i badi wala pas na ka BSC fishery i wan ban kijumut yang aspang ka kam ngana de ngamton iktep is mangi dokhan marang ngamde hiro khna nong berpulis pang dokhan ngamde ro khna kono basmat bari khwai ngamtip spang di dok mo henry de lamba ka jingwan jumut jingi baka jing hikai jingi yanga mentanga desek dia sing ladang mungkin ke dokhan mat kading tumuy galong ba ikwa ban perhe ya kada kakam ri dokhan nambar bakalong ba bun kipung ko kadi kadong ka jingi ro kim pasuthu ya ka kadiman jong kadok mo kadiman jong kadok ha ko ka dong ka thai ke jingi apa ya restani wan ban mi singa ban sngo ya ka jisu jingi tengal ngasmo ya hap ya kata nambar ba kalong arkat kalong unik mo pergan repuskan ko megalya hiro kataton ka dirukan kabadi do bam le samo kabadi do bam kaya jing kerpat kalong ba ya ki pa pe ya ka ne ka channel kaya YouTube mo ba pinso ha ban barwal mat kasan ini lembaga jiman itu jungki gini gitu nomor wakalong ka ka jiman toy nam ta jungki hiru da para wada pipam kaya ka dokha mo teng haba ngibam ya ka dokha ka ba bu apo tha ese ka vitamin kala benar ndai la pipam ni ka dokha ka ba ngibu abu ko dia mengilap peniem adu pipo hing ru ka kadang ki ka dokha kamu ka jiman toy ko bu yo dan namanya juga kalau katahi ka banglagan jitu kalau katahi bang ngibwa ban ka bisnes ke jingi ni ka kapag kadukan kapag isang menta kalau ingin perla sina ya ka hagin pun kita tahu pahabnya ya ka masalah di ya kadi ka idea hi ngaladon kadu sendam alhajar had riu haga second semester sa pangapule for St. James College nama dan baki jingkai bahagian kai ki ai di kadi ka idea ka stroke ha main gimana di hadin bang itu ini jadi rikwa ban banyak business ban magalang dengar rikwa ban business ini kalau ya perlu jadi sepandang ini idea dari mana dan kita nak baca kalau nanti kita kai di kami target di kalong ba kalong ni ba di ya kalas di kilometer ini belum ke ban yarap de ki ha ka ban market ini dokha ki ba kiri aku mo tar hadu menta ki dokha hi ki weni ki jingthau da do ki ba pu loi te leng ba ka
lada ki nong dat kim don ka jaka ka ba kila bandi ki dokha in ki sibu lada kimla bandi ka yap no andre hakane ka ba bu mengipat lada ki dokha kimla bandi ru ka dokha ka ngin masa nampun di kata hi kini gawi di kabar kolong ba ibu ya ketika jaka ngiru ba ngin supply ki dokha sambai ornamental fish bagi aquarium ru ba hakane ka percaya seperti kebalana master ba ni ku kasih ru di ban lelang kumbala lelang wei di kumat su ya tu ba ka dokha ka de wei lagi jing thau ka ba bun putin ka juga di but wei da wei ma ka ku ka WHO ka prescribe ba irikan ba minimum 2 kilo ka dokha kisnam di kenapa kita ni ka metode ya lagi-lagi kita sudah mengimplan ke immune system ban bahar ke senido nata ban san bahar ke yarap sipun di nata kenal di tempat ya baru di dan padba ba yang ketika hasil kebayaan di membakar ke national highway jadi ba itu ba bagian pada ini jauhkan sama ini jauhkan kita fresh but om ni namun di fresh kita kadi kamera ek diberikan but kador kam de gabaran kan siwa terkait